Pasen ti kasaryo iti asawa maalan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano jay balay dabak mo. Oray dito'y balay pelaang datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kastanak ko. Kasta kumamit, ibagakin kagad. Nasaya at kasi kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pela kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami to iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat sapay kuma taag kaalaan ta Belen. Sapay kuma ta saan ka natangsit a manugang. Sapay kumamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. Ha? No natangsit ka, natangtangsit akpay. Hanakmat nga natangsit, nanang. Very humble aktupay. Ay kat nukas tangarod ag kaalaan ta no nasingpot ka. Tijak kayat akabalay kat tay saan ama nagdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalos akmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang jud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanya ka. Sige, baka amukan tong arodan nga gluto, tadda papanak. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Ah, papanam aya. Mai-release nga mintad ta jelon ko. Ha? Nukas ta. Nag-loan ka mat. Wan, nanang. Apay, nag-loan kayo, mat. Katuan. Amangan numay-may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka mo, gaya mapadak. Wan, katno day tati pagbibiyagak, edi balasangak. Loan. Agpada tangarod Abelen. Sige, agkuyog tangarodan arumwar. Taintan alaun jay lunta. May samat nga agpaiso tinaglonan tayo. Wan nga rod Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel ka. 25,000 laang kanya. Mano lang matidiferensya na. Anya nga ti pangusaran nyo iti inloan nyo, nanang. I-online shopping ko manan na. Ay, inta pa'y mga anta mabisina. O sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan ati agilibre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, o sige nga rod, dahi tala nga ya. Inta nga rod mga ija turo-turo. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag ta agururay ija iti order. May mayat ija turo-turo. Tanuin surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000 nanang. Napintas deto ita automatic. Ay kayat kukumamot ti kasta. Ngam adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagija in order yon nanang. Ay nagkakanat at dalababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bali ata mausar mat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmet ket di agur order iti awan usar na. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta agawid tayon. Asinot mga wit iti ginatang mungay. Baklaya. Baklayan nga, nagdragsan. At di inharkilak nga lugan. Saan naman na kita ginagatang mo ay inga? Plato manay. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka gumatang iti pangikabilam. Bayam, tay sunto tinex nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Day tapayin ti utangam. Di ka order mo ito online. Oray, ata mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang? Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Nalalaing mamutay nga aglon di asawam.
Ay, un nga ro tatang. Kadag ito ilang ana amwak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda sawak tatang. Hay, na yan. Tanagpadaan dalaki di mo iti inam. Un nga ro tatang. Matanagan ak nga ro. Sapay nagdatakil tot utangan di asawak. Ay na, uray ni nanang mau. Lun alon. Kunam na nagsuswildo ti dakal. Ay na, nagpadaan dan ija manugang yo, tatang. Intayo naghalo-halo, nanang. Adda pa'y kwartam aya, Belen. At adda pa'y apay da kayo, awanan. Adda pa'y mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katun na. Sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katun Mala mapantangarudan, Belen. Tatang, napanandanan kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumatan lagi jadwa. Basta da kwartada. Sanda matatao dito balay. Kanayon arumwarda. Ay, anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tangag gapoy di talon. Mawamakan amasang putanta dito'y balay. Adda kami lakay. Ala na nako. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Mawamakan amasang putanta dito'y balay. May sakamot, Belen. Kanayo ng matantirumor dito'y balay. Imbis ko mga gluto kayo timakan. Haan kayo kadi nga agdanag, alan, tatang. At dahin take out me kanina na nga kanan nyo. Wun. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingkay dasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan nanang. Hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mo't ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabannog tag luto-luto. Yes. Dun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada anak katugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukay. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Gamanyat itit ko ngay. Awan mo't kwartak. Agpada ta. Uray siyak. Daw-dawatan nak di inam. Mawam kwartak. Agsusuldo ak aya. Kat saan may? Naibusan tayo lunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurda. Ay, una yan dagitang agkatugangan. Nagpadaan dalaki di mo't taniti ugali. Wan nga ro, tatang. Ay, kanahin ko mo't magbaganda sawa. Awan mo't dingdanggan na. Adda pag down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Unayan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo nanak manandya anak yo. Ay no kayat mau. Mapanta ijay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Ha? Apay, agpapautang? Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga ron. Mapan tayo. Uray je pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta, Inga? Long time no see. Nasaya at mo't, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoya, aglaklako lata. Ayun, nebelen to'y kadwak. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya.
Gumatang kayo pa itilakok nga ulis. Sakay to, pautangan, friend. Ha? Ay, ay katun. Kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ules nga utangon. Kat nag-ado mati ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan tapno pa utangan na ta. Ay, sige nga Rod. Nanang. Yes! Adda man ang kwarta ta, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Imbag man ta dagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng ata adda porsyento na. Haan nga balen. Te importante kat adda tinautang tayo. Addan pag-down tayo. Sobra pa. Wen, mala intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanen na. Alan lakay, umay kag merindan. Adain sang pitmi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y daytaw. Nay. Nay, aglaladot kay lay tay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manana. Belen, nanang. Ken, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manin iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga do nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sang patmi. Naimas nga merienda. Anak kau, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga ron. Takas laki maranting damanayin. Ken, awan damanayin dito'y balay ko na ma. Rimwar damanayin. Siguro, at damanin kwartada tatang. Laki dia. Takas la daman na danuman ato kakeng. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay, kanya pa'y kumangay. Inuutang da siguro manin Anya? Talagang awan deng-deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay inam anatang kanti ulo na. Agbagbagay da talagang agkatugangan. Ay nasa yatay may kadito istoralan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan di asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa tikaldero yung kadana ng kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul nga min ngagpurchisak itilakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kan nanang mo ni Maringga, iswasikan na ti singirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako akit tinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawa ko nana. Nasaya at met, ta imay kayaw. Or-orayek, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisaritaken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Kanayunan mi kumapay ti utang mi kan ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayad kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugyak mata. Naimbag kuma. Nondan nobyak ka na kayo. Ta, ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami aya, friend. Mabit man lang. Babalasan kayo kadipay. Ay uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawag ti may sa kada kayo. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ububing ka. Agungat ni Alan, Da kayon atahang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat na kaya, friend. Oray asinaw kada kayo. Kunak may maburing ak gaminan. Ngagmay-may sa.
Kaya't ko, ti ada asawa na. Tapno ada katulungan ngaglako iti ules. Ako O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa ta niya. Tagawid akpay. Inak pa'y mangala iti kaus ko. Ay, igatangan ka iti kaus mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan me nga rodje utangan men niya, tata. Sige. Jakon mangta di te dakkel Tanay, medyo dakkel ti utang yu di damo. Kasano ngay nanang? Kasano tinagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakpakawan mo't Di uray awawan. Uray kaskasano, jak mo't maiturad aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan kan nga agparparang kenkwa na Belen? Anya? Nanang, kitaan nyo ka din na to in-share dahil to FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Apay Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Inpan panawagan datameten Belen. Ay, uwan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. Ay, Inga, apay da ito impos da. ay, Rupa yung makinibilay. Ay, uwan nga rod. Ay na, tay nagutangan ni Belen dayta. Kinuyog ko laang idi anagutang. Kat inraman na mutang. ne, nagloko kayon? Apay nga siyak lang ngay kat duwa tayo matnanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imo na alon ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kasati bagbagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Huston, di kagapan. Nakababayin kayon. Nanang, enta ipadilit data. Enta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, kayon. Takababayin day ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayo na. Ay, kwa. Ay, diyak kaya tiyagpakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Tatang, papanan nyo nga rodan. Papanak ijay ayan da kabagis ko. At daking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na ag diti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga ro tatang. May stress akmat. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakit di makikarpentero ija enda ang kalbang. Sige tatang, sumurutak ka na kayo. Tapay nga'y apinanawan da kami lakay. Weng, tasininaan da kayon. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsaw iti kasta. Heh, resultan nyo dahil ta problema yaw. Sanda kami nga iramraman. Bye! Hello? Ay na. Ano da kano nga agawid nanang? Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung batan dya cellphone na. Saan da ka nung agawid? Aging gaadi ta marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Anya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitang dan iti kumpurmi at trabaho, Belen.
Inga gumaan mi nga rod tinagsapul iti trabaho kan ni Belen a manugang ko. Tinakdaran mat dalakay ko kan anak ko ti sanda na panagawid. Kat inuray da ang nakabayad kami iti utang mi sa danto nagawid. Sa bagay, maawata kita no ape akas jay tinaramid da, ta naglablabas kami mat ngamin iti manugang ko. Alakastan, pigay mo, Inga. Please like, share, and subscribe. Thank you.